tapi gue butuh modal. Gimana ya? Tenang, pasti gue bantu kok. Serius, lu bantu gue? Iya, sama temen pasti gue bantu. Makasih ya bro. Sip. Yang baju. Iya sih ngebantu, tapi Ya Tuhan, semoga usahanya Ikram diberikan kelancaran. Amin. Udah gue bantu kan? Mbak, beli mbak. Hai, makasih ya buat kalian yang udah nonton video kita tadi. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.